ngira ngo niba uri umunyarwanda wabashije kumva itangazo perezida Paul Kagame yamaze gusohora yihanangiriza igihugu cya Kongo ndetse akibwira ko ibyo bakoze i Rubavu barasa abaturage bo mu Rwanda hagapfa abaturage bagera kuri batanu, abandi 15 bagakomereka. Yasohoye itangazo rivuga ko igihugu cya Kongo nicyongera guhirahira kikongera kurasa mu Rwanda kikagira ikintu na kimwe cyangiza cyangwa se kikanarasa mu Rwanda gusa, u Rwanda rwiteguye guhita ko rucyataka noneho ntabyo kuvuga ngo ni ibiki kuko igihugu cya Kongo kimaranye imipangu iminsi yo kuba kivuga ngo tugiye kwataka u Rwanda, tugiye kwataka u Rwanda, tugiye kurasa mu Rwanda. Isaha n'isaha rero igihugu cy'u Rwanda kiba cyiteguye ko gishobora kujya kubona nyine Kongo kuko hora ibivuga biranabatatse, ariko ibingibi akaba aribyo ibingibi ntabyo ari byo biraje ishinga igihugu cy'u Rwanda, ahubwo igihugu cy'u Rwanda gutyo ubu ngubu perezida arajwe ishinga no kuvuga ngo abaturage bari hafi ni Rusizi bazabahe mu gihe Kongo nk'uko iri kubivuga yaba irashe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngo yatatse mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko perezida Paul Kagame yavuze ko abaturage batagomba kugira ikibazo, ahubwo ko igihugu cy'u Rwanda kigomba guhita gikora mu gihe Kongo yongeye gukora ikosa nk'iryo yakoze bakarasa mu Rwanda bakabona ntibabasubije, mu gihe bongeye guhirahira bakaba barasa mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuze ko u Rwanda rwiteguye guhita ko rubataka rugahita yuko none rwatakana imbaraga nyinshi ku buryo bazahita babahereza isomo ibyo bakoze kugira ngo batazongera no kubitekereza. Iri ngiri rero akaba ryo itangazo perezida Paul Kagame yasohoye avuga ko igihe Kongo yongeye guhirahira igashaka kwataka igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda narwo rwiteguye guhita yuko rwataka bitunguranye ruhita rugenda rukubitagura, kuko n'ubundi Kongo yahereye kera ishotora u Rwanda murikwa nk'igihe FDLR yoherezaga indege mu Rwanda bakayirasa zikaza zigaparika mu Rwanda. Ariko Paul Kagame avuze ko Kongo niyongera gukora ikosa ryo gushotora u Rwanda ko bazahita bataka nta kindi kintu na kimwe bitayeho. Reka ngushimire tubanye muri kino kiganiro, so kora subscribe nyindeze kusomana na kugezaho itangazo perezida Paul Kagame yasohoye kugira ngo ahereze Kongo agasopu, avuga ko Kongo niyongera guhirahira ikataka igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ikarasa mu gihugu cy'u Rwanda bazayataka nta kindi bitayeho, kuko ihora ivuga intambara. U Rwanda ruzahita ruyisanga iwayo, kuko u Rwanda runavuga ko ubundi kurwana na Kongo batarwanira mu Rwanda, aho u Rwanda ko rugomba baramutse banarwanye ko u Rwanda rwasanga Kongo iwabo. Reka ngushimire twabanye muri kino kiganiro, gusokora subscribe ndetse